أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siku itu masih sugpatante in programatin insyaallah subhanahu wa ta'ala misan katuo murid kun siku itu ininen na ala barakatillah nagnakite kuito sugsugan atawa kapapuan yani Muhammad an-Nabi bangsine may kapapuan nen. Insilsilahan si Nabi te Muhammad SAW alen nen yani Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manap, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihr, anak Malik, anak An-Nadar, anak Kinana, anak Khuzaimah, anak Mudrika, anak Alyas, anak Mudir, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan, pataman insuksugan nin si Nabi Ismail, anak Ibrahim, alayhuma as-salatu wassalam. Sino si Ibrahim? Ibrahim Abul Anbiya. Yan sama sin kanabi-nabihan. Sama sin kanabi-nabihan. Iye mamabalik matengge yan Ka'bahin. Anak ni Ismail iye katistingan yene sinumbali we amma ni Ibrahim. Si Adnan inin may kapapuan sin Arabin. An-Nadar yene Quraish. Si Ka'ab yene inin mian mga ka we niya song teka nabi. Si Kusay iye makapabalik yene pag limaya si Ka'bahin hap Quraish. Duk sisiye yene pagguardia sin Ka'bahin warifada wasiqaya al-hajj duk iene painteme kahinang nen. Si Hashim iye tagna makapaniya sin rahlatay asyita was-sayf. Os Abdul Muttalib iye makakupungan buhi zamzamin balik pigi makaslepas. Os Abdullah ini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye tasumbali si kadwehin na hangkan hep in rasuli ng buwa isa bamban pangagilal ni dine we iye anak ye duangan tasumbali na taman la isien yene bidyutin si ku itu idinen insyaallah abanganom bi ye next bidyuhin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.